Dagı bir masele aytılındı. Biz murda aytkanbızda sakal bu sünnet desek dagı deyişkenler var da kitap okup kalganlar kişine. Jok, vacip dep, bu şeyh aytты, tigi şeyh aytты dep, kayra bizdin ortobuzdagy bagı ынтымаксыздык biz süйлöşkönbüz. Şunday meselede iç-ara çetişelik süylöşülgön anam. Kayralı bayağı alkaşlar arak kanaga barganda ayalına vergen uadasyny unutup kalganda eleçi. Gebirke şeyhler vacip degen boluşu mümkün. Al özünün jerinde şonu vacip dese gerek. Bizde sünnet. Misal üçün İmam Kandahlavi'din sakaldı koyu vacip degen kitabın barda alimler aytkan. Jok, bu İmam Kandahlavi'nin pikiri. Hanafi mazhabının pikiri emes. Sebebi hadislerden, başka jaklardan hüküm algandağı özünün oyunu aytkan. Ala ra's vel ayn. Şeyhtin sözü baş üstüne. Mümkün oşol çölkömde oşonday bolsa gerek. Biz Hanafi mazhabının negizine qarap atabız. Usulga qarap atabız. Sünnet mi vacip mi? Sünnet. Bu şeyhtin pikiri. Allah Taala urmadı. Hem oşol pikirlerdi alıp kelip Kırgızstan'a tatbik kılуу. Gebirki ustazlar da aytıp bizin Kırgızstanda alımlar kengeşinden sünnet dep hüküm çıktı. Bolu şonu eşişiyoruz millet var. Kayra. Ana bizde hazır janagı nasihatçı degen nerseni berilip otpay. Men geçe mufti damla menен süйлөsөm, nasihatçı degen nemege men ali kol koyup eлекмин дейт. Hiç kim maga nasihatçı boldu dep kagazды alıp kolum koyup alıp ketelek dedi. Demek ali atayın neme түзүлүп атат hazır. Nasihatçı boluş üçün kim nasihatçı olur? Fatwa bölümüne men sunuştарды berip atam. Nasihatçı bolgongo dokument ala turgandar, mындай критериялардан bolsun. Kitap жазып, adamlar gelip kitaplarını tekşerip atat. Kitaplarını tekşergenlerde şartlar koyup atабыз. Hazır jönököy эле көчөдө жүргөн бирөө ислам жөнүндө kitap жазып алып келет, muftiyat kol koyup бериш керек экен, ал сатат. Пайда көрөт. Анын ичиндеги маалымат Ханафи мазхабка туура келеби, келбейби, алынган маалыматтар туурабы, туура эмеспи? Кээ китаптарды которуп келип атат. Ал которуп келген китаптар ошо туура котордубу? Эми ошону киргизебиз азыр иншалла. Китап жаза турган адам, мен ойлорум эгер кабыл алынып калса, китап жаза турган адам, китап которо турган адамдын диний билими болуш керек, документ. Алып келет, мен шарият илимине мына бакалавр даражасында же болсо медресе даражасында мен илим алганмын. Но китепти которганга укугум бар десе ошо уруксат бериш. Андан дагы эгерде сен фикти бүткөн болсоң, фик китепти гана котор. Эгер хадисти бүткөн болсоң, хадис китепти же болсо хадис боюнча жаз. Эгер даватчы болсоң, анда дават кыл, фатва бербе. Эми тартипке салыныш керек да. Ошондой эле алымдар кеңешинен чыккан чечимдерге баш ийишибиз керек. Алымдар кеңешинде да чоң алымдар отурат. Демек, бир нерселерди айтып атканда мынтип баягы илгеркидей болуп эле ар нерсени айтып адамдардын башын айландырбастан бир пикирге келүү маселеси каралууда.